Dumela ke a amohela ditabeng tsena tsa Sesotho SABC 2 le lehae. Puong ya matsoho ke na le tlou e leng Augustine Letlalo. Ha re di thakgole ka dihloho tsa tsona. Our vehicles, our swift water rescue team remains on high alert. Our fire engines are readily available. Boots are on the ground and we are ready for such conditions. Ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ba re ba malalalaotswe ho phallela moo ho hlokehang thuso nakong ena ya dipula. If now they not intervene and come now, come January the school would have been closed. Chipa Mpengesi o thusa sekolo sa ntshetsopele ya papadi ya bolo ya maoto naheng hore se tswele pele ho sebetsa. Ba ditshebeletso tsa tshohanyetso profenseng ya Gauteng ba bolela ha ba ntse ba fadimeile nakong ena ya dipula tse matla. Lekala la ditshebeletso tsa bolipi le tsa tlhokomediso ya ka dipula tse matla tse nang ka Mahadima, Limpopo, Mpumalanga, Gauteng mmoho le diprofenseng tse ding kajeno. Baahi ba mekhukhung ba dulang haufi le melatswana hangata ba iphumana ba le mathateng nakong ena ya dipula ka lebaka la dikgohola. Empa ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ba bolela ha ba le malala-a-laotswe. Our department is ready in a proactive and a reactive way. So in proactively, we are busy out there conducting campaigns. For example, yesterday we were in Doornkop to conduct a campaign to our faith-based organizations to say to them how should they conduct activities in rivers, their baptismals or rituals. So we were there, and then also in a reactive way, our vehicles, our swift water rescue team remains on high alert. Our fire engines are readily available. Boots are on the ground and we are ready for such conditions. Ho etswa boipiletso hore baahi ba se tshele mebila e phallang metsi ha mo lo tshela dinoka. There's also a high likelihood of minor impacts that are associated with these severe thunderstorms. The public is cautioned to stay indoors as possible and off the roads. It is also cautioned to avoid crossing rivers and swollen streams where waters are above the ankles. Maemo a lebeletsweng a pula ke a yellow level 2. Tonakgolo ya province ya KwaZulu-Natal Tamintuli e ipiletsa hore ho etswe dipatlisiso tse tibileng mabapi le ho heleha ha kereke ya Ohobilam e Red Cliff Verulam. Tonakgolo Ntuli o tsetlaletse ntlheng ya hore ho etswe dipatlisiso e bang di-engineer tse neng di sebetsa moahong ona di ne di na le boiphihlelo na le hore ho ile ha latelwa metjha e nepahetseng. The information they are giving me is that for the 4 bodies that they have recovered, they are the bodies of the South Africans. They are not quite sure whether the one that they will be recovering, whether it's a South African or not, or whether below the 3rd floor there will be those who are not South Africans. It's an unfortunate, in fact, time in the province of KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal is prone to disasters, and this one, especially in the church, is really putting us in a very hard corner. But we are hoping that we will know the truth as to whether there was a real reason for this to happen, or whether there was carelessness during the construction. If there are engineers that were involved, we will also have to understand whether those engineers really were fit for the purpose. Sehlopha sa pholoso se re se kgonne ho pholosa batho ba 11 ho kenyeletswa le ditupo tse 4 letsholong leo ba neng ba le tshwere maobane. Muela hloko re tlaleho ena e kana ya o ama maikutlo ba malapa a di-constable tse 3 tseo ditopo tsa tsona di leng tsa ntshwano kenya Henops e Centurion provinceng ya Gauteng ka Mmesa monongwaha ba tletleba ka hore sepolesa se hulenya maoto dipatlisong tsa sona. Moedi wa naha wa sepolesa Brigadier Tlenda Mathe o arabetse ka le reng ho sa emetswe sephetho sa diteko tse fapaneng tse entsweng le ha o le jwalo sephetho sa diteko tsa ka mora lefu sona se phethetswe ho kenyeletswa le tlaleho ya setsebi sa dikotsi e supang ha o sa hlaka hore kotsi eo e bakilwe keng. Ke santsane nna jwalo ka ntate wa ngwana ke santsana ke re
bana ba rona ba lahletswe mekoting wa diphoofolo. Bana ba rona ba dona soka ba le tsebo kapa le experience. Re hlahile bo boipelo ka mo morao ne ba ne ba shebetse kwa so monyako re kana ka ono hla re mmona ka mo hlohong. So the thing e ke bone mo boipelo ka rona shapue ka something hard mo una wetse. Nnete ya taba ke hore tiehiso ya ho phatlalatswa ha tlaleho ya diphuputso le sephetho sa diteko tsa kamora lefu e etsa hore malapa a bafu ba tlale dipelaelo ka mehato e latelwang nyeweng ena. Ho se ho fitile dikgwedi tse robedi ntle le lesedi la se etsahetseng ke mahodi a patile maeba. It's tiring, draining, exhausting at the same time. It leads me to a point whereby I feel like they are hiding something. Ba malapa ba re jwale ho se ho thwe tlaleho ya pele e tla phatlalatswa bekeng e tlang. Lekala la bohahlaudi provinseng ya Limpopo le kene letsholong la ho pepesa dibaka tsa bohahlaudi ka sepheo sa ho ntlafatsa lekala lena toropong e nyane ya Hoedspruit. Lesolo la lekala la boeti la Limpopo le nepile go oketsa baeti go etela Hoedspruit go bona bobotsi bja yona diphoofolo tša leshoka le bogabo. Lenyaga lesolo le išitše go yengwe ya dihotele tša Hoedspruit ka ge tikologo ye e gola go tša boeti. You know, this area is not far from Kruger National Park. Actually, the lodges in this area of Hoedspruit, they share, borders with Kruger National Park. Radisson Safari Hotel yeo e nago le diphapuši tša go robala tše 136 tša go fapafapana e hlotše mešomo fa o ya go feta lekgolo ya yona e le go ya go ya o ile. We've employed 117 staff members. They are permanently employed, and then currently we are having 15 casuals that we are using from time to time when the hotel gets busy. Ba bangwe ba baeti ba re ba thabetše go etela Hoedspruit go bona diphoofolo tša leshoka go balwa le the Big Five. This is amazing. We hear so much stories about this here, and really keen to enjoy the wildlife and natural beauty here. Toropo ya Hoedspruit e tšwela pele go oketša baeti ba boditšhabatšhaba le ba selegae fa o seo se godišago ikonomi ya profense. Go ya ka lekala la boeti la Limpopo, profense e ke ya bobedi ya go etelwa ke batho ba bantši ka mo nageng morago ga profense ya Gauteng. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Hoedspruit. Moedi papading teng re fumana hore monga sehlopha sa Chipa United e leng Siviwe Mpenjesi o re o ikemiseditse ho ntlafatsa sekolo sa Afrika sa ntshetsopele ya bolo ya maoto hore se tswele pele ho sebetsa. Sekolo sena sa thupello ya ntshetsopele ya papadi ya bolo ya maoto naheng ena se na le dilemo tse fetang 30 se le teng. Se ne se tshehetswa ke khamphani ya Transnet e sebedisitseng tjhelete e fetang dimilione tse 200. Empa se bile le mathata a ditjhelete mme se ne se le kotsing ya ho kwalwa. As years going by, it has lost its meaning. The hands, that were managing it, this was too big for them. The school was about to be closed. Actually, if now they not intervene and come January, the school would have been closed, and then I will lose something good like this as a country. Mpengesi o re sekolo sena se tla amohela bana ba tswang dinaheng tse ding. Real plans are going to happen in 2027. But one thing that I can tell you, the name has already changed. It's no longer Transnet School of Excellence. Now it's Africa School of Excellence, because we want this to be the center of African youth development. African countries must bring their youth to be trained here. Dibapadi tse kang Steven Pienaar, Bernard Parker o Primo Diba le Relebohile Mofokeng ke tse ding tse hlahisitsweng sekolong sena. Moyo ka ikopanya le rona o social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_x ke @ditaba_dikgang lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang.
kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena bolepi bo latela salang hantle.